Mene materijalno nikada nije motiviralo. Nikada. I to se može vidjeti mog stila života. Ja ne vozim Mercedes. I ne znam kad ću. Jer meni to me ne nosi. Mene to ne nosi. Meni je auto prevozno sredstvo od točke A do točke B. I mogla sam milion puta do sada kupiti novi auto, ne, ali ja svaki put kupim novu edukaciju. Meni su neke druge stvari važne. Meni je najvažnije to tko ja postajem. Kakva osoba ja želim biti na kraju ove godine. Koliko ljudi ja želim pomoći. Čije živote promijeniti. Koliko ljudi utjecati na njihove živote. Dakle, vi sami morate... Materijalni ciljevi su mi bili motivirajući u onom trenutku kad nisam imala. I u smislu... nismo imali za jest, pa sad mi treba nekakva cifra da mi možemo normalno funkcionirati. Od kad normalno funkcioniram, jako mi je teško se pokrenuti u materijalnom smislu jer mogu i bez toga. Ali ono što ja radim je upravo postavljam te ciljeve onako kao ko ja želim biti. Tko ja želim biti?